Ons is hier vandag by die verbruikersklas omdat ons vandag die graad 11 se gistkursus doen. So die gistkursus is waar ons die kinders leer oor gis en die gebak daarvan, die verskillende brode en daai. So ons kry elke jaar vir Anchor East in om vir ons die kursus aan te bied, want hulle is inderdaad die kenners op die gebied. So die kinders leer regtig ongelooflik baie deur hierdie kursus. Dis 'n hele dag. Do as Anchor East, we go around to many different schools and we offer them a baking course, either a sweet course or a savory course. The teacher makes the choice of the courses. It's basically just about giving the students a lifelong skill, helping them build their confidence, and just a fun day for them to do what it is that they want to do while working with yeast. So they're learning basic yeast fundamentals while also having fun as well. Hulle kry ook 'n kursussertifikaat om te bewys dat hulle al hierdie kennis opgedoen het.